Međunarodna konferencija je okupila 680 ljudi iz 37 država svijeta, među kojima su najistaknutiji stručnjaci iz oblasti biomedicinskog inženjeringa, signala i sistema, nanotehnologije, biomaterijala, genetike te kliničkog i neuronskog inženjeringa. Učesnici su imali priliku da čuju 3 različita industrijska panela. Cilj na ovoj konferenciji jeste da uvežemo ljude iz raznih oblasti medicinskog, biološkog inženjeringa. Naravno, tu imamo i studente i profesore iz farmacije i drugih oblasti. Jedan industrijski panel predvodi Platinum sponzor koji se naziva Oracle i sutra će biti jedno predavanje, dakle koje će njihov jedan od vodećih direktora kompletne korporacije za healthcare, dakle da prezentuje. Nakon toga drugi panel nam dolazi iz kolega iz BioIRC-a koji će da predstave jedan softver za planiranje praktično operativnih zahvata. Dakle, da više ne morate, postoji sad softver koji se koristi po Americi, da više ne morate baš testirati neke metode i neke lijekove na pacijentu, nego prije samog zahvata možete u stvari da to uradite na računaru pa da vidite kako će se to desiti na pacijentu pa tek onda da izvršite taj pacijent. Dakle, on dolaze i podijelit će u stvari sve te softvere tu, dakle, koji budu također svim učesnicima. I treći industrijski panel koji će voditi baš profesor Čustović, dakle sa La Trobe univerziteta u Australiji. Na konferenciji je istaknuto kako se često dešava da nevladin sektor radi posao koji bi trebale raditi institucije, a evidentna je podrška i startupima. To nije isključivo programiranje, to nije isključivo IT sektor, on se veže za sve grane privrede i razvoja. Mi smo ponudili neki novac i kapital kroz kreditno-garantne fondove, oslobodili te ljude kamata, preuzimamo subvencije kako bi oni lakše podnijeli neke ekonomske udare, čak preuzimamo i neke rizike, ali recimo ovo je pravi suport u kojem se onda pojavljuje i industrija. Sa domaćom imamo dosta dobar odnos, ovdje imamo dosta strane industrije, dakle prisutne na ovoj konferenciji koja će ili pomoći razvoj, ili upošljavati ove ljude, ili stipendirati, ili davati novac za pokretanje njihovog biznisa. Danas postoji jako veliki broj programa koji pomaže mladim ljudima da pronađu nekakve stipendije i slično kako bi mogli otići studirati i naučiti nešto drugčije i sa ovoga stručnog aspekta, možda malo i sa kulturološkog aspekta. Učesnik na konferenciji bio je i profesor na univerzitetu u Pittsburghu, SAD, Ervin Sejdić. Dobio je nagradu bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame za jednog od najboljih naučnika u posljednjih 10 godina. Nije uvijek samo dovoljna škola, treba biti uporan. I ja mislim to je jedan od razloga za moj trenutačni uspjeh i upornost koju imam. Da jednostavno morate, koliko god puta pali u životu, morate ustati, samo nastaviti, trčati. Većina prisutnih na predavanju na međunarodnoj konferenciji bili su studenti. Mislim da u ovom momentu u Bosni i Hercegovini iznenadit ćete se, na velikom broju univerziteta postoji jedna snaga, pozitivna snaga akademske zajednice koja je spremna da obrazovni sistem Bosne i Hercegovine promijeni i usmjeri u pravcu u kojem treba da postoji, u kojem treba da opstane, a to je pravac da posluži mladim ljudima kao temelj, kao odskočna daska, kao nešto što oni trebaju da prođu, kao nešto što će im dati priliku da u životu postignu što bolje rezultate. Na gala večeri konferencije BH Futures Foundation dodijelila je stipendije studentima tehničkih i srodnih oblasti, a prisutnima su se obratili gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka i akademik Mirsada Hukić, dekanesa Fakulteta za inženjering i informacijske tehnologije Internacionalnog Burč univerziteta. Za muzički program na gala večeri se pobrinula Amina Hamzić i Open Mind Group. A što se tiče samih konferencija, ja uvijek podržavam znanje, nauku, umjetnost, kulturno-umjetničke događaje i uvijek rado nastupam na takvim eventima. Razgovarali smo i sa studentima koji su prisustvovali konferenciji. Cilj ovog projekta, to jest organizacija ovog projekta, bio je upravo da uvežemo te mlade ljude s ciljem promocije nauke i istraživanja. I pokušavamo u njima probuditi svijest da se i u Bosni i Hercegovini može uspjeti radom, možemo biti prepoznati od strane svjetski poznatih stručnjaka. Prvo, zahvalan sam što sam imao priliku da budem na današnjoj konferenciji. Konferencija je definitivno podigla nivo organiziranja konferencija na ovim prostorima. Veoma je profesionalno odrađena, puno stranih izlagača i naših izlagača koji su svakako nam prenijeli mnogobrojna iskustva, poznanstva koja sam stekao su nezamjenjiva. Meni, obzirom da sam ja iz organizacionog tima, konferencija
ne da mi se sviđa, nego sam oduševljena. A učesnici, imamo raznih učesnika i profesora i jako bitniji. Pa naučila sam dosta toga, obzirom da iskreno neka moja medicinska i biološka znanja nisu toliko razvijena. Ova struka me počela zanimati prije otprilike godinu dana. A mislim da je svako predavanje na svoj način bilo kvalitetno. Meni je možda jedno od zanimljivih bilo vezano za Oracle. Od samog početka sam u organizaciji konferencije i mogu reći da je ovo jedan jako bitan događaj kako za našu državu, tako za našu nauku. Jer često možemo čuti priče u medijima kako nismo među prvih 1000 univerziteta u svijetu, a ovim događajem smo pokazali da možemo biti prvi u nečemu. Konferenciji su podržali Internacionalni Burč univerzitet, Farmaceutski fakultet Sarajevo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Banji Luci te Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru.